Ani kok jujur pun Poncowolo pun jujur pun salamet anu Jago Mantang. Bo. Iya maksud ta Poncowolo kok paringi salamet. Aro pas jujur awit do petong are petong malam. Cara gini kok. Iya. Antos ngumbere Gusti Prabu Darmokesumo. Iya. Masih alos nih kok. Iya. Kaireng tina Judrupadi masih. Iya, masih nah. Iya. Tinantos dia pun. Iya. Lampaepon Prabu Darmokesumo Nalindro Engamartoma Engamarto lamun laang manis ngalak kelang bedai tembe garing Engki teh. lamun elang mak jeka tangis ye mon elang beda akibe beda akibe Yang mas lain saparwaan ditarnya mak tau ngaroncang lente saparwaan di tau maposangate matek langker yadekna Roma melejita kabeli keran korang saperde berema saking bekna tak kapekeran gareng tak kapekeran langkong dan kaula sapora-poraan mon somora bede deje karangkun ngalak paria saumura cek beobe papakun kanta satya wong bagus Raden Darmokesumo aroko oleh aroko jenaroko tak oleh nyoma lamun norok ma oleh norok garing lamun norok se tak oleh nginep Raden Janoko jugen ka ereng rajina keti Gunung Sari alos cilin
lampahipun Raden Janaka parnengana maring Pandhawa mayu jelenon laonan semputra eki bele sepeng tempengan ya mas wong bagus Raden Janaka mon arena malam bagong iki metak kera kulaku pole ate sing kok lakare seneng mak tak kira aku ragu pole beserambes mak lempur ngontu tabang mosang mak dari bapa radiona soro poter tade betona cek rio nama ngocak neser mon ayantos semputro tade tantona sambes mak lepurongku kadung mesemak tade pada cek terona numpak Honda starter tak ende odi cek terona mak senoro agar karengat ria labede adi Raden Gatotkaca Jugen lampahipun Raden Bagus Purboyo Gatotkaca kaereng endang pergi raji epon mah raji epon macat koran tojo korse lamun toron masang kemparan maheran sing kok tak ngarte cek taona masang lantaran Raden Bratasena mentang langkah ngiring Prabu Bathara Kresna
Sri Bathara Kresna karja den gule esat mangken ampun masuk malam sekaping 4 telo malam maki karja den gule ampun akhir kakak leres debu yayi cuma moga-moga yayi tada alangan paponapa karjena panjenengan kumantanana anak Poncowolo endang pergiwati egi leres debu kakak gareng Kento Gusti. Bean kelaben bagong Egi. Satya bektona mapak kumantan anyar Egi laras Gusti. maksud tangkok labejena labektona jejer Egi. takok-takok kanak ruata tedung eko caginyar anyaran takok taketas gareng Egi laras Gusti nyone itu abdina Gusti. iya marah cepet Ayo Gong. wadah Yuk. satejena ampun ngantos belina nolo garing serengan bagong saampuna depak de kamar kapotren nolo garing panika bede cak-ocaan tabebegen ekra ata dek deren dek sakala mangken nangale Raden Poncowolo ampun tangatang poko podere nancep gemen Raden Gatot Koco Sikolonogo tining endang pergiwati ampun tade kamar kapotren seka dua pada tak kerjet deh aduh Kang wah Assalamualaikum. wah ana ape kacung Poncowolo Maria. Sapa sih sama dia le? aduh Kang Apa le? Sapa kacung sama? Poncowolo mate Iya. niko ternyata pusaka na kacung Gatot Koco Iya bener le. Tak kalero dalam pancengan abak nasi kapeng 2 jeping tada le. irep dimawen Gatot niko Mengaki yang kok le. maduh atau ragi cok lebih cok kurangi Iya. satu aja boleh pandu bu Iya mayu le. Marah. gareng Kento Gusti. engkok nogas ben bagong kaangkui mapak kumantan anyar Engki leres Gusti. kema kumantan anyar malah ben menurut pantingan engkok mak akaton cek ringsaan pikira bede apa Mangken dimin Gusti. Abdina sebelumnya matur le tantaritan pantel bu kasasujuna. Aku abdina kento yang kep kalero Gusti. Ternyata abdina kento semapak kemantan saya asarin siaga 2 yang tarana pergiwati asarengan Poncowolo. Oneng-oneng Gusti. Gusti. Itu Gusti. Oneng-oneng Poncowolo kento tangatang pokok udara. Kararesan Gusti saya panggi kemanapun kento Sikolonogo kagungan anak Gatot Gusti. satu aja pandu bu tak kerja tak kete sampar kelap disepar cajo candu Gusti. Kau udah sisa mulai ngambule dek tantaretan pandebe. jaga aja ben rosoro ben panglatin ngedina are beni ocain mainan Manambi panjenengan tak ngageli Gusti. Pikeleng panjenengan kento
elain bekto badhe oneng panjenengan ndek geman Sikolonoko Gusti. Tegelu ambuken tegelu mak tenang pikir kok ben kapi pandhe. Gusti. Mon lakar ben saksi utama temoni Gatotkaca. Engki Gusti. Kaula saksi TKP Gusti. Tempat kejadian perkara. Cong Gatot. Apa bu? Sabuluna bulan nyon maaf ketika ke Cong Gatot. Mata mon tulu le sake. Sanonto alek bule panyake nase lambe. Semata nangul pamun tulur. Kuro lambe kan bulan ngincem posaka nasi kasih Sikolonoko kuro ay begawan bule perak aing ngai kala era pagi. Beres. Teti beres Cong sanonto montul boleh. Wanenten tak montul. Ngaleka tombung. Apa ngaleka tombung? Tombung kaluara mata beres bule. Mata na beres. Ngaleka tombung. Buru kabebe sanonto Cong. Panyake na teti minta tolong bulan ngincem posaka nasi kasih Sikolonoko kelu Cong. Ya araupa mun barlo ibu abeke wula ka aing Iya. jangan logo. Iya, Kolonogo. Dadi obe bagong sakit boleh je. Engki Cong panyake na buru kabebo sanget Cong. Judu dek tang posaka. Engki Cong. Iya ya mara tampoi mak lekas beres be. Engki kanto Cong. Aduh. Dewa jagat Bathara. Luk gelu be. Engki Cong. Tang posaka mak ada. Pola mik jejer kamar kapotren. Jadi makanya ketika Cong coba sehari kelu Cong. Kemajong. Sapuranang kok de obek bagong. Sat-sat yang kok tak bisa abento be. Karan pusakang kok tasengsal mungkin kok ki lepah salapanya beun. Cong Gatotkaca. Iya be. Jika niku mak mangke Cong. Mak tege kataretanna. Sampai Kacong Poncowolo niku tangkat tangatang pengopoder. Talek teki ben bule Kacong Gatotkaca. Tade senancep geman kadedena Kacong Poncowolo. Cuma geman asika Sikolonoko. Mak tege di Kacong Gatotkaca. Be. Awcak sebener be. Apalah cukup apikir be ngucak kata jeria. Kema bukten. Cong, bulan niku montak nangalih bareng kanyataan. Kalau ben bukti senyata, bule tak takok sematorah. Karena ramana sika niku sila kadung mira-mira Cong. Kata awas ya, ngaleng-ngaleng. Ketika mentero tawa kanyataan tabuk nawas. Aneko kan posaka nasika. Aduh. Dewa. Temui dimma. Aneko nancep kadedena alek nasi ka Poncowolo. Mak mangke di Kacong. Cok ngucak ngak jeria be. Masa iyeng kok tega mati anak teretan. Apang kok salah akhlak mulai lambe dari pande be. Marah pikir be kelaben pikiran senormal. Aku boleh cuma heran Jong. Karena bukti kenyataannya kau baca kemana sika. Boleh tak nyangka mentaknya nah. Tika dia setong perbuatan nganeko. Tapi kenyataan bukti nah. Neko kemana tika. Pengkira beremah neko Cong Gatotkaca.
Sapura nangkok kabaan yo Mbak. Engki Jeng. Sabiteria Mbak, Kak Mas Gatot Kaca njak tak mial kelaben nengkok Mbak. Umpamana duka mial benengkok Mbak. Masa iya ra Kak Mas Gatot Kaca tega kataretan Mbak. Sing pergi wo. Mula cuma geton. Ben karene serah kasih kaben kakacong Gatot Kaca. Pacet bener nape si Oca Kitika. Sadek kalerona dalam pemikiran mula. Nanging karena bukti kenyataan. Keti bula bedana ka ator de tantaretan pandhawa bing. Mun bula tak nyator sesa bener. Kan mungkin bula kening sanksi ben tantaretan pandhawa. Karena bukti kenyataan bula terpaksa bula mator bing. Pergi wo. Tapi kok tetep tak narema aja Mbak. Tak narema benih kerana kok apila laken aja. Tapi jera fitnah Mbak. Fitnah dah Kak Mas Gatot Kaca Mbak. Serah kasih kabulan. Mak kurang ajar Ben Gatot. Apa salahnya Poncowolo? Dua Irep Dima Pergiwati Kanjeng Rama sakaduke pun panjenengan Rama nyun sapora den kula siraja den kula tak oning langgar dek kula pandhaba Rama den kula tak aroma sama te alek Poncowolo Rama mungkir ben bukti nyata lah aku iya apa anje punten Rama sono sekatipun apa tepten kula tak tep-tep ngaku Rama kurang ajar ben bangsat anak sakala Bang, Romo Kamas. Aduh waramadare Romo Epa bermak Kak Mas Gatot Kaca mana di kacong Gatot ping pergi wo pasabar dikana pola niku ujian nadika bon selake mano Saudi pasti bodo ujian din pasabarna mun mulana iya Mbak tapi kok tak naremana Mbak masa iya Kak Mas Gatot Kaca tega kataretan Mbak tak aroma asang kok Mbak asompa apando umur kok tandik perbuatan ganti jeria Mbak Cong Gatot Kaca nape sih sebuah kitika iko paceta de kalerona kabula tapi karena bukti kenyataan si paling jadi kota kenyataan bukti keman si kulonuko dan iko marah aku nih ontak ngaku mati Ben Gatot sakaduke pun panjenengan sono sakadipun apa dan kula tetep mungkir bab dan kula tak aroma hasar pakun ngaleng aduh Romo Kamas Kanjeng Rama kaula pergi waseng kena kenging mator kaula mator ada panjenengan nyarapun aja rasa panjenengan Rama ngajar dek Mas Gatot Kaca hatta Mas panika tak kalero Rama pergi wo apabila selake apabila orang salah bean sagale kurang ajar bangsat
Waduh, Aduh, pergi wah. pergi oh Asarian ya. maaf perian kamar giwan Giwa pemergiwa ya. Raden Seno cangkulang pamator kaula kawan jenengan ampun Gatot Kaca cek pateke umpamana Gatot Kaca pateke panjenengan pun apa tak kasta deki Latina Gatot Kaca mate aku boleh cetakan lagi beda Iya, erekan pabrik roti. kan pabrik kaselong Iya. ampun Gusti cek rasa sambian mokol ka Gatot Kaca apa cobaan apa terana panjenengan ki apabila Gatot Kaca beun sakali kurang ajar bangsat Hina-hina. Hina-hina posang. Arapa? Kurjaman nonton Songkok nadi mawana. ada on Ada. di ma borok Posang lah. borok di ma Disa. Hina-hina. Penta-penta karatin mana. Rajina rok noro deki mate on rok noro Bratasena iya kak ceriteng mon Gatot Kaca pateke engkau sangat juga tak saroju orang ajar ya iya dosa pasti tak pegel teti carana mayu engkau abri kaputusan setia beri bekto Gatot Kaca pak polo are pak polo malam maksud tak apa ben engkau anak-anak ben jera bekal ebri pangajaran bekal yokom kelaben kok yalas dan doko tape okom rantai mula depak bektona pak polo are pak polo malam tadek bukti jadi Gatot Kaca bektona pate kelaben ben iya monde iya kaputusan ben sengkok saroju ja jelideng iya le pergi wo pasaber panarema ben yele kaputusan dari Kanjeng Oba kaputusan si paling akhir engkau terbukti senyata le engkau ajilen agia okoman rantai alas dan doko pergi wo Kamas mana bi panjenengan au marantai Kamas kaulah nora panjenengan Kamas engak kaulah janji dek panjenengan saudi pate kula sereng panjenengan tinggal kaulah au majukan Kamas Boromana ganeko tika. Ganeko selake kacong Gatot Kaca. Maksudnya kuncoma beri pengajaran abito Pak Polo setongare. Dadi mun tak bukti kenyataan ke dia bektona. Iya engkau ngerti mbak, engkau paham mbak. Nggih. Tapi mun mbak tak tahu nih serang kok dek kalake mbak. Ngerti bula ping pergi wo. Kane serana tika pajet luar biasa. Tapi mentikane kono ro aokom. Cak sika tak ndi kalero. Niko se kalero kacong Gatot Kaca. Mentikane ro aokom panas salengka. Engger Gatot Kaca Kanjeng Obe nak ngocak dek kabeen pasaber orang sabar kakasih dewa orang sabar kakasih nasi murbing jagat matur inggih Kanjeng Obe anyona dua pamoji mbak moga dan kulit cepet mangki bukti mbak Kanjeng Rama ya tore okom dan kulit iya pasti taduk burungan
Rama kaulah pergi wo okom juga Rama ger pergi wo na elana tak oleh benorok karan ria kasalan selake bantad kaleronana mun mulana engki kaulah ngarte ba tapi kaulah iser kalake ba masa engki lake kaulah kalero ba gareng Kentau sapa abui tak oleh nyemak dak Gatot Koco bekto napak polare pak polo malam engki Gusti mak entar abri kakanan enoman nyemak bui tak oleh Gatot Koco nginom mun labede keker apun tibi kabibir engki selain jira tak oleh engki Gusti mun maksa eje dia deki kenengan engki Gusti Alek Brotoseno cek wang mang bekto kamas norok akaula kamas jak tikal pergi wo kamas le pergi wo ongkunang kok tak detia dina abe adle tapi ya kewajiban de orang kesastria mun kok tak ajelana kyokoman malang kok esangka seni bene ba ladina lek pocingko marabagom rantai Gatot Koco engki Gusti kalau lek rantai lek gom dimma jadi yo baik aro nora sepita colok ndak marah pengkot Gatot jiria engki Gusti tika jek nolai ka bularot dimma hei dia ahi sepita ongko anak jeria Raden Brotoseno esak seni pandebe bekal nyeret putrana mangken dalas dan doko bekal yokom rantai ayo Gatot kamas eret boh iki pada emak buru iki boh kalah candoko wi tikel Kanjeng Ibu sempot rojak langalangi kaula ibu nang pon jan abang-nabang nak pergi wo benih karena kok langalangi ya latina nak ben bedeng kok ngidina bede epu nak bede ramana ngidina layena punten epu ocol kaula epu kamas gom tak gom me palo tak pana ya nak ragu gareng kento Gusti pergi wo nabeng engki Gusti Kakang Botronoyo eki Gusti kebe anakan sedua tabeng pergi wajak sampai nyeting kolek dek ka Gatot Koco tako abri kakanan ben enoman eki satu jajan kula setanggung jawab ayo jong reng ayo gong tarimo ajakatmu romo Alek Janoko engki kakang beania satya berangkat talektek dari jauh sapa si semak dek Gatot Koco ben koto abdi kabar dek kasing matur engki
mana bisa kak dintoten kula nyon pamit kakang. Iya lek mara berangkat. Yai Prabu ngereng yai sia kompol kabileng alek sempotro kasetejena kabileng alek Drupadi nyarada sanggar pemocen ngantos kabur yai eki ngereng sambil ngemit arteipun ragena anak Poncowolo kakang eki ngereng yai ayo lek sempotro nyara Kak Mas Drupadi eki nyara ya tore Kak Mas. Tak eka carita Raden Purboyo Gatotkaca sampun eseret kaanggui yokom rantai alas dandoko kaulaten mangken jelena Raden Lesmono Mandrakumara sing bepergiwati ki blun depak-depak kana gerena pagun posang e tengah alas dandoko ayo lek pergiwati. Seki beka kacuan dak nager ngamarto sampai kok teti pesana kelaben Kak Mas Poncowolo lek pergiwati tak usah beuna cereng tak usah beuna nangis mas kade remas laki beun lamate beun neki beun dek cang nager pokok beun anda kangkok apa sih pinta apa kal katoroten pokok cek minta torona bulan ben bintang mun pira esena ceket bakal torot Lesmono teti pokok kok gelem kabean tantona apa kok si pinta dek kabean bakal torot iya bakal torot iya akabin ben-ben tapi kok beda sepentak ada kabupaten apa le engkau tak minta atunya tak minta apa karena engkau renenge dina aroma sacek pelkaan tolong kok nyaraki aing Lesmono engkau terongino ma Lesmono oh perak jeria pamintana karan beun pelka teronam beun gerungan sekeren iya lek jauh nenge dina kok bekal nyare apa sih pinta beun iya marah berangkat beun ridina sengkok tak kira jauh dari kenangan dina Lesmono iya
Kok berangkat ya, Dek? Lesmono Mondro Kumoro cek budu naungku nabeen engkok nugas been minta aing engku nengkok perak ngapose tada tujuan engkok cuma terumiala dari been kailangan been setia Lesmono Kamas Poncowolo panika pergiwati Kamas Pergiwati ampun jauh dari alas dan doko Lesmono abeli mangken kelaben ngibe aing kenapa saya pentas dengan Pergiwati le Pergiwati beda dimma iya aing ngalah oleh Pergiwati beh mak tade padahal kok ngocak beh jauh-jauh dari kenangan dina atole kangen kacer ampun tamburuan pikirah Lesmono bisa-bisa beh ngapose kang menurut lampat tasokona beun ajeun mungkin berek dina munde iya beun nepongkok ngaposengko Pergiwati beun kocak kiring bebini lek akan lah sakone engkok ring lake akan lah saloke beun tak kira jauh paburu dari dina mas kade emak beun tabu Pergiwati dek buru beun katon 48 mungkin jauh alas dan doko Raden Seno seampun nyiret potrana kangku yoko merantai alas dan doko bentor dek kaju si raja-raja kabeto si raja-raja seteja purun alas kabingungan mulati langka epon Broto Seno senyiret potrana kurang ajar Kanjeng Rama nyarah okom den kula sapuas-puas sapanjenengan ngokom den kula tep-tep tak narema den kula montak oleh bukti nyata nang tangben bejena yokom ben Gatot dari Sadia Pak Polo Malam dari Sadia montade bukti sengkok bekal detek mate ben lebet koko Ponconoko Rama mana biler stade bukti
dan kula siap naremai pati esreng panjenengan. Abeli kelangka mangkin Raden Bratasena. Abeli dek kapan dewe. Dewa jagat Bathara jagat Mahasiswa. Anyo ana keadilan epun junan dalem Gusti. Sadaya cobaan, sadaya ujian serangan teguran abdi dalem narema. Mungkin abdi dalem raja dosa dek junan dalem Gusti. Endang pergiwo siacering dari jauh. Tepe torok buntek serengan garing bagong lora semar. Kamas, kamas. Waduh Kang, waduh. Apa pada marah? Kamas, kamas. Ngomong. Nadek. Oh dia. Maksudnya nyandek cek sarana ya. Sampai nyeding golek deki. Tadek nan. Hari ya cang ketem lah. Ya tembaki boleh iki wasakale. Wah, mata kareng bau jeri ya. Aku beda-beda ape pula. Iya bener. Ocon kok, Mbak. Marah cek langalangi kok awakoma, Mbak. Pergiwo. Montikane ko semak kaselake kakacong Gatot Kaca. Neko bene berak kunti kasukane. Teka bula capok sasaran nah. Latinang kok mak mateng kok Wah, kamas mateng kok ora mateng kok. Makarpati. Telane kok kacong Gatot Kaca maragane kok kadedena diketenget maragane kok. Ojo video. Apa to sasar? Ki wis di radio wi pon. Tojo dia mu. Pokok tak nyeding tak penape. Nah, tojo dia wi pon. Mbak. Ayo, Jong. Macek tegen Mbak. Mbah, pergi wo perak tero nyeding aku oleh, Mbak. Jong, Gatot. Montaker tika jeping pergi wo nyeding kolek katika. Jen ramana tak tahu tapi ketahui masyarakat sebeda ngedinto. Epai tengah alas niko. Umpamana pas matur karamana tika kan teka bule jegenjo kan. Madha yo nyari penyakit BKB. Mbak. Bermaala para Mas Gatot Kaca, Mbak. Jari angkok dari Ngamarta kong sedepak dekna, Mbak. Nggih. Tabuk lah rumah saja sakit nangkok, Mbak. Lapar engkok, Mbak. Cak dari Ngamarta tika saya kak berkaden toh. Pada badan jauh seru lapar dulu masih nyari anase. Kan mangkana gelek kan teh bagi norok 3B. Tika gelekan pontek bagi rok norok buntek. Ya tapi kok niser dak kalake, Mbak. Ngerti bule. Ini serasi ika pasti tak ada enggena. Tapi ini kok karena bareng parseko tika ki nabang. Tidak dapat dan toh seru lapar. Jadi masih nyari anase cek bule pun tangkat kia nih kok lapar kia. Marah rabu. Nyare kiwak buaan pergi wajak keteke ban monengkok tak usah bu karena nengkok lapajet okoman gatiria Angki Jong Gatot Kaca ngerti dilempangnya mana sih bulan ini kok ngerti tapi nyari ada emak bula dan nyari buaan jaring tak tahu kau alas-alas nangedin toh sakit kok tabu oh sakit-sakit sih kak nunang-nang ya kerungan kering kok terungin omang kok ini masih nyari aing ya saya nggak bodoh gedang bereng me kalah aing aja tak ada gedang boleh kak ulah nyari ada borak tak kok bodoh kebun-kebun gelok iya nonton karinya mana ada kira marwah bagongnya kan can mai kok Mbak Naira. Tidak juga aja lu. Tabung kok, Mbak. Mbak juga. Saking kok, Mbak. Ayo. Jagat Bathara.
Oh. Pergiwo Kalenger. Kalenger nek kocong dari tak kelarai lapar pun kaso mungkin. Abileng kok jirabu. Angki bener jong. Raden Gatotkaca saking dari sayang ngadek karajin ngabes pergiwo ampun Kalenger abile abe milana ngabi eki kakuaten Raden Gatotkaca bekal abile rajina ngeter mangken betina Oi. dek Iya pasti sakala ora. ratas rantai dewa Aduh. Ya. Berapa? Eh? Ya. Berapa, Jong? Berapa? bah pegak rantai Rantai ya, Bro. bah jauh-jauh dari pergiwo bah Angki Jong. engkau nyarewo buaan bah alik pergiwo Kalenger bah Angki Jong. aneko Area lalakon. aneko mon pas tema urem Mate. engke Tema. di kaburana dumun nyari gedeng apa gila Di masih nyari ya, jadi catatan di alaman nang itu yo. Mbok nayera, perak tahu sih luah. Arya mon kong se eka tawe kalabun guste palang raren Mbok, lu tak keneka romo. Aneka mon pasaran ratin oneng, wah, butuh kan toh pun pian. nalekana endang pergiwo sampun Kalenger dari jauh mangken endang pergiwati pas nangale katretanna bah kampuk Bah. panika pergiwati kau lewati Pergi Bah. Arapa kampuk pergiwo bah Aneko kaleng ngeras ro lapar debadan to di masih nyari anase. Hi kamata kerja badan to dari lima. Mbak mak beda dina arapa be aneko ngak niko bing pergiwati Bener kacong Gatotkaca niko kaaran keres mate laki nadi Poncowolo tapi Gatot tak ngako jaringan tandi perbuatan cak na Gatot bener mare nayo kom rantai dinto aneko buka ketika Kalenger Gatotkaca buru rantai pegok nyari kanan sih malolon marane niko nyara ke kanan lah kok. Mbak, kabala karing pandebo ya, Mbak. Oke. Mun ka Mas Gatotkaca njek tak salah tak kalero, Mbak. Borang mah, Bing. Semate ka Mas Poncowolo Arya bener-bener ayah Raden Lesmono Mandrokumara. Engkok buru dari tanang Mandrokumara Satya, Mbak. Bah. Berarti semate kacong Mandrokumara. Bah, mboten semate Raden Lesmono poro-poro. Si Lesmono Mandrokumara kok moro-moro ya. Ana bula poro-poro Ya, ya. mbok narekan poro olah. Iya, Mbak. Ya. Kampuk panika pergiwati kampuk. Le. Mbak anda datang pergiwati. Enggak. Iki kampuk, kamu datang. Sapangi bebek enlek pergiwati kampuk Kamas Gatotkaca tak kalero punten Raden Lesmono Mandrokumara si kalero kampuk sendi perbuatan dengan Mas Poncowolo tikel patenang panjenengan kampuk iya lek cuma kok ni serada kabeen benda Kamas Gatotkaca lek nalekana sedua sataritan ampun tapangki Raden Lesmono seru kaburu nabeng pergiwati
pergiwati bodo dina boleh. Ba. Ya deng main deng. Parama. Tembak di tempat di boleh diwas. Monya meneret-neret. Bocah tembak di tempat kok. Ih, Tapi yang kiri tiga mas ka Romo tembak iula. Mbok nah, Lah, Apriana. Garing. Arya bekal lengkok pergiwati. Yang las mandoro kumuro. Bekal lengkok Arya. Ya cek bekal-bekal, ane kondik bekal. Neko bekal lah kacung las mono. Rajeria. Masih bagi-bagi Tak bisa karena kok lamare ngocak dek pergiwati Saudi pate berengkok. Angki cantika. Tapi mempergiwati tanda. Marah be, serunying labe. Mat kerjaan. Burada emak be, muntah Ba. be nabi lengkok be. Nangeneng patenang pon tika. Raden Gatot Koco beli namangken sebekal abile pergi. Mak bodele semonor ya ben pergiwati. Lega niko pertama pergiwati datang dento. Iya. Kati sejelas tika tandi kalero neko sekalero las mono mandoro kumuro. Saya salah lesmono be. Angki. Buktena lesmono be. Angki. Orang ajar les. Warsat. Iya. Ha, ya, warsat. Ya, ya. Ha. Ya. Ya. Mayu satya de iya. Angki nawe. Lesmono la abeli kana keren. Angki dong. Ayu pergiwati be. Boyong kang amarto. Angki bener dah. De remah deki kapoto sana bulepan debe. Kapoto sana kanjeng obe. Badro Kresno. Angki bener. Ayu lek pergiwo. Nyaraka mas. Pergiwati. Nyaraka mas. Ayo jong gareng. Tore Ayo gong. Ore mo. Para Rabu Semulje, akhir carita Raden Poncopolo Panika bisa abeli asal. Sok mana ragena tajam popole, lebet kasaktenepon Prabu Bathara Kresna. Akhirnya tetep dadi juduna kelaben endang pergiwati. Serena bekto ampun mepet salat subuh dari den gule pribadi selaku dalang. Dari awal sampai akhir minggu deka lopotan pamator dekan ke menyinggung perasaan tak langkong sepora. Selamat papesaan malar moga pangkipole len bekto. Sepaling akhir wabila taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.